Ki pulit kilayo kemno yo briu bala syakno bauladon kti hakabanle bejot jubore ka hybrid ka barang news nam kerta ute yo briu de bala arpways nam kerta ubasa akasnong syangktan kabaha papo ka umiam police station Ribhoi district yaute yo briu laylam bantian bishar yo hakamat unong bishar badai pek kerpang ya ka ain pokso hanong po hadin bala kem yo hakan riu tarik urisau hajar arpo ar Katkum ki he pulit kilai thu bayamenta ondang set yu ha along kaying bishar nagabenta ka jingtok ket babnia. Kumban sukdo halor katay ka jingja ute yu breu balasya kno bat subajur bawla thombor bat tanga jubore ka way ka kna ka badang hinyo snam karta haka arp saw tarik unaylor hajar arpo ar haka snong syangktat block 2 kabadang hap hapo ka maulasnai outpost bat umiam police station Ribhoi district bat kupulit kilayo pediang ya kajing ujor haka shitarik urisau hajar arpo ar tang maria yo pediang ya ka ejahar kipulit kilalek ban kemno ya haka nriu tarik urisau bat mentau dangdon ha along ying bishar ban sya bishar katkum balakno persya ya